Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kişi jönünde surap kalıştı. Alardan birösü gün boyu oroza kırmap, tünü menen namaz okup çıkan kişiler, ikincisi olsa bilimdi bolçu. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Bilimdünün derecesi, anın ayırması meni menen silerdey dedi. Başka bir hadiste bilimdü bul ay bolsa kalgan adamlar bul yıldız bolat degen. Jogordagy hadistin ulandısında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşintiп aytат. Allah Taala özü baş bolup jana perişteleri jana asman jerdegi Allah'ın jaratkan bardık mahlukları kalaverse bunun özünün uyasında jatkan komurskaga çeyin, dengizdegi balık barбы, başka barбы, kitke çeyin, adamlarga jakşılık üyretken mugalimge salavat aytat degen. Salavat Allah Taala taraptan rayım bolsa, Allah Taala aytkan salavat rayım bolat. Kalganının bardığı istiğfar bolat. Allah Taala salavat aytkаны men alарды öz ырайымыма alam degeni olsa, kalgandары жалпы adamlarga jakşılık üyretken mugalimge Allah uşulарды keçir degen manini tuyundurat. Жалпы эле mugalim bolu emne dese, mugalim degen emne dese, ulamalar uşunu aytышат. Mugalim bolu bul eң oğolu paygambar kesip деп aytат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen kesipteş bolat mugalim. Bul daraja ol bölünöt. Adamdın amalı ahiretke layıktуу, anan bul dünöge layıktуу amaldары var. Mugalim degende adamlarga jakşılık üyretken degeni eң oğulu ahirette kayсы nerse al adam üçün paydalуу bolat, kayсы nerse ziyandуу bolorun ak karaсын bölüp bergen adamdı aytılat. Andan kийинкиси bul dünyadagı. Biz oylabашыбыз керек. Bul dünyada bирөөгө ошол arap tilinde birдемкени aytıp берсе, anan mugalim деп oylabашыбыз керек. Ал ошол бүгүнкү күндө математиканы үйрөтүп аткан, башка илимдерди үйрөтүп аткан, булардын бардыгы мусулман адамдын өнүгүүсүнө, бул жашоосунда бактылуу болуп, жана эч бир Кудайдан башкага муктаж болбостон жашап өтүүсүнө салым кошкон, ошолордун жолун үйрөткөн, мейли ал бизнес болсун, мейли башка тармак болсун, ошолордун жолун үйрөткөндүн бардыгы мугалим болуп саналат. Мына ушул мугалимдердин бардыгына ушул хадистин мазмуну туура келет. Учурдан пайдаланып, бардык мугалимдерди мени окуткан, менин устаттарымды окуткан мугалимдердин бардыгын өзгөчө Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетиндеги мугалимдерин бардыгын эртеңки келе жаткан айт майрамы менен куттуктайм. Кудай Таалам үй бүлөңүздөргө тынчылык, аманчылык берсин. Ар дайым максатыңыздар орундалсын, дасторконуңуздар толсун. Кудай Таалам жакшылык жакшыга жанаштырып, жамандан адаштырсын. Асмандан, жерден келген балелерден сактаган болсун. Бардыгыңыздарды терең урматтап, өзүңүздөрдүн окуучуңуздар Кайырден терең урматы менен Акылбек Тагаев. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.